چجوری زبونایی که یاد گرفتم به همون زبونا. Before we begin, hello, I'm Asal. I speak 4 languages and I'm learning 2 more. I learned them in different ways, but the key points in all of them were the consistency, repetition, and usage, which the last one is the most important. I started using English through speaking and chatting because we, as in Gen Z, grew up on social media and most probably on the international side. That is how I know real life English, and that is how I can teach updated English. 이제 한국어. 나는 수업에 전혀 안 다녔어. 그냥 온라인 친구들을 사귀고 대화하는데 그게 정말 도움이 됐어. 그리고 K-pop 팬으로서 항상 콘텐츠를 보느라 바빴지. 중요한 건 뭔지 알아? 꾸준함이란 언어를 계속 쓰는 거야. Ve her zaman söylediğim gibi Türkçe öğrenmek gibi bir niyetim yoktu aslında. Dizileri tamamen altyazısız, Türkçe bile olmadan izleyerek öğrendim. Sürekli aynı şeyleri duymak bana bayağı yardımcı oldu. Ve bir noktada her şeyi anlamaya başladığımı fark ettim. خیلی راه و روش هستش که باید بگم ولی نمیخوام اینو طولانیش بکنم. همراه باشید برای پارت 2.